In my professional life and in my service in the church, I have done this thousands of times. E tata tumu Just wau never. te patirea o tonga e veira i roto i te moana patitifa apatoa trarau ap ari au i te whenua marite. A roto i te EMA parare te tapea ho e hanere pene e tautini mo miteonare api no tonga e haane i ati e te au nei e ore ia i hoi i to ratu whenua here i te mea e ua upani i te mo uti a whenua. I te teipea o tomo elda tonga e au e toru mataiti rato i roto i ta ratu miteoni e te mo tuahine wa hau atu i te piti mataiti. Te tia nei rato ma te whaar orom ai e te whaar o mai te reira hoi i te hia e to mato nuna. I te teime nei e iha ia mahe aitu, ia i te oto i rato i te tawini rai roto i ta auto mo paroita e te titi e ia hio hia atu e mo tino mai iau te huru te pāri e te roru hinahina. Wa maruru roa mato no te mo mitionare i te mo wahi atoa no tarato tawini a paieti no atu te roa i te poto mai te whaauti hia, te tumu no te mai pe. We are grateful for missionaries everywhere for their devoted service, even when longer or shorter. E te atono i wau te roto wau i te ho e whare e operera i te pape na to e oro amoa. Tomo mai nei to e wahine i roto i te whare. Ma te tura, wa tapiri atu au iana e wa whaatoro atu i te pape. Wa pio tona upo, wa ata e warawe i te ho e hapa ina pape. Wa tairehi au ia no te rawe i te pāne. I muri i te tupura i te i hipa u hapi mei to uta e hahaere utua whare o Ned Brimley. Wa horoa hia mai i a tātou e rawe hei tere a o hipa e te Mohamed e rao te vaneri a ietu meitia ma te an e a haunhau. Muri so i taua hewe tōma ua haere me o Ned Brimley e tōna te e ap e i tō mātou whare no te ho e hapi a aita e mo e hia. Whahaman o me Ned i mātou, te weine te aneit an haunhau i tō te atua poeter a i te ine iau. Wa whaat ameit e te whatu i a mō te i te haunhau a i tōna hamanit a i te ine iau. A tei, hamata o ia i te whaat a i te maramarama e te poiri, o ia atoa te pape e te repo maro. Wat uatua o ia i te maura au tupu e te mo animara hou a whaat a tue i te paraneta hamani api hia tana hamanit a rhei, te tata e hamata naruto ia atamu e o ewa. Hamani i shora hoi te atua i te tata matona i shora huru, ya hamani o ia iana ma te hohoa o te atuara, ya hamani o ia iaraua o te tāne e te wahine. Hio at era te atua i te mau mea atoa tāna i hamani e inaha e mea maita i roa. Ma maruru roa te whatu e wawhaia i shura o ia i te hitu o te mahana. Aita te ana i an honho o te hamani ahia i te au nei e horoa noa mai a tātou i te huru o te ohipa fauwha e nā te atua. O ia atoa rā no te ha e no vai o ia i hamani i te ine iau. Ua hapapu Ned Brimley i tan hapi a whauruhia i te hoe whahitir a parau ohie. He vai, e mea nahonhau te whare a te atua. Te hinaro nei oia i aura oe i te hoe ora a nahonhau mai tai. Te hinaro nei oia i a oe i a tawini i te hoe mitioni hou oe a whaipupohi ai. Te reira wahi te hapi no nei te whea whaatere o te taritia. Te tia nei te whatu i te mautaure e a tamaroa atoa i a whainei nei e rato no te tawini. Te mautaure e a tamahine e hinaro nei e tawini i a whainei nei atoa i a rato. Te na of ahura te tae e Brimley. Te hinaro nei te atua i a whaipupo oe hou oe a hamani e i te tamari. E te hinaro nei o ia i a tamau no oe i te whananea i to oe mautare ni a whaauti e oe i te hapi ra. Mai te mea e mai ti oe iaura i te oe ora a ma te hue e i te oe i to oe ora a e mea whiwhiroa e te are Wa hapi atoa te tae e Brimley i a mātou e, nā roto i tāna tūtia tar e hara e tauturu mai te whaora i a mātou i a whaanohonoho whaahou i tō mātou ora a te hue, aure rā te aripurepu nā roto i tā mātou mau maiti rā e tawe tai e. Mai taua tai mei rā, ua whaahia roa wau no te parau, te anair an haunhau. Ua whananea wau i te hoe peu no te imi rā i te mau hoho an haunhau i roto i te ora rā e i te evaneria. Wa hapi Elder David a Bernard i te ia prautumu. Atua tāpapa e tātou, a hapi mai ei, e a ora e i te evaneria a ietu meitia, mea pine te anaira ohipa e riro mai ei e hapi rā. E hi ora a wheruri nā tātou i te mo hapi rā tātou i apo mai nonia i te mo ohipa tumu pai wārua. Nā roto mai i te anaira o te mo ohipa rarhei te tupu i te teime a whaahihia mai ei te evaneria a te whaora i te mo mhana hopea nei. Wa tāpura o Elder Bernard i te orama mata mua e te wharere a mata mua o moroni rawa o io te whatemita ma te hapi i te tamaiti profeta mata mua i te natura e te huru o te atua. Hia mai e te ohipa a te puta amoromona e a area o te haputuputu ia Israera i nā pae epiti o te paruru i roto i te ietau ura evaneria hopea. Wa opani Elder Bernard. Te whauru a o te an eir a wariro ia e hapi a no te mo ohipa pae warua te tei e hinaro hia e te atuar a. Ho e hi or a tau e rawe mai no te an eir a an haunhau o ia hoi e rawe a ohie te ate e te whaahia no te whatu no te hapi a tātou e motamari nana i te parautumu whawharoa. Wa
haere mai tātou i te whenua ne no te hapi i mai e ia roa i te ite a o tātou e ore pā e whāri. No tātou i soa te tātā i tei tō tātou tupura e tuhu a whawharhei i roto i te upura a te metua i te aura. E hamata tō tātou tupura pai tino e te pai warua nā roto i te motahi a e whananea maru no mai ei a roa e ia tātou i te ite a ana i a nhaunhau. Wahoroa arama i te aura puai no nia i te whāro ma te whaohipara i te hoe huero e mai te mea ua atu hia e ua whaamu mai te hia e o te o mai i te hoe raau api no te liro mai e tumu raau rei o te roa mai i te mona mai tei. Te hapi rā o ia hoi e tupu i te rei tō tātou whaaro a horoa i tātou i te hoe wahi e ia whaamu i te huero. Aurera i te parau a te atua i roto i tō oto a au. E tupu tō oto whaaro i te rei a hamata hei i te parau a te atua i te tupu rei i roto i tō oto a au. Ina ha hoi te oru nei e te o te o nei e te tupu nei hoi o te rā mau mea e piti o te hior a e te hapi rā e ānei rā o te reira. Te hapi nei te whatu i a tātou tātai tei iau i tō tātou arawihi no te hapi mai e nahe a tātou i te apo mai. Tō tātou tupu rā te huru ia o tō tātou hina aror a mau. Te hior a te whaito o te whaaro e te haro aroar a. Wa hapi hia i anewi i te mea tai o te whatemita i hapi mai i te terani hauatu i te piti tautini toruhane re mataiti i muriho. I nā hoi te nao meira te whatu te atua. E horoa wau i te mau tamari a te tāta nei i te whaawe nā ni aiso i te whaawe i te ao nā ni aiso i te ao. Te teiwahi ti i o nei, te teiwahi ti i o watu. E ao tō rātou o te whaaro mai i tau mau parau. E o te horoa mai i te taria i tau ao. E hapi hoi rātou i te parau paari. E hapi mai tātou i te whaawe nā ni aiso i te whaawe, te ao nā ni aiso i te ao. Te teiwahi ti i o nei, te teiwahi ti i o watu. E ana i rā whaahau te reira. A wheruri nā i te mau whahiti rā parau te whaaro hia i te roar a o tō tātou orar a. Te mo ohipa mata mua nā mua roa. Aure rā, a horoa nā rātou i te u hou a horoa tue i te i opu a. Te ie te tei. E haere tātou hou a horoa tuei. Paurua te ie mo whahiti rā te whahoa nei i te hoe aneit a. E tupu te mo te meio mai te au i te aneit a nhaunhau. E tupu te mo te meio i te teime e whaohipa mata mua e i te whaaro. E nā mua te whaaro i te meio. Wa whanhau atoa hia te mautoroa au tau ra aruna mai te hoe aneit a. Ia au i te mataiti o te hoe tata e whatoroa hia rā. Kia tono hapi e te taua. Te hiero e aneit a ia. O ia mau, mai tātou hoa Ned Brimley i hapi i au ma te paari. Te oro a moa e aneit a ia. E hamata te reira nā nia i te pane ap e hia i te pape. E te amura rātou warawe i sora i etu i te pane. E uti aira i te hameit e i te atua wawahi sora. Uatura i te maupipi rā na uatura arawe a amu o tau tino te ie. Warawe i sora hoi oia i te aua. Hameit e atura i te atua. Uatura i a rātou ra na uatura ainu o tau atoa. O tau ia toto. E toto no te whauwha a api. I hamani i hia no te tata e rawe hei ia matara te hara. Hoi a huru whaanhaur ato te whaora a maura i te oro amoa i Yerutarema e i Amerita. Inaha e whare nhaunhau tau whare nei. Tēnā reira mai nei te whatu o te atua. E ere hoi i te whare no te ahuehue noa. E ānei a toa hoi te tatarahapar a. E amata te reira i te whaaro ia ietu mitia. Noa tu e a ire noa. E titau te whaaro i te hehe a. Te tu whaaroa te reira no te au oto e te vārua tatarahapa. Inaha, nā prautumu matamua e mha o te evaneria e mo ānei aia. Te te aturine mātou e o te ie te mo prautumu matamua o te mo oroa matamua o te evaneria a tei o te whaaroia i te whatura ia ietu metia. Te piti o te tatarahapar a. Te toru, te papatitor a uthui ia matara te hara e te mha o te ur arima no te horoar a o te vārua mai tei. Uhapi te ar i peniamina i tōna nuna i te ie praumau whawhaaroa. A ara, ia rawe hia te ie mo mea atoa ma te paari e ma te nhaunhau. Aita hoi i te tauhia i te hoe tata ia horo oi atu i te iau i tōna rapu wai. E te ie whahoua e mea tia roa iana i hapa o mai tei. E naroto i te reira e roa ai iana te re no reira. Ia rawe hia te mo mea atoa ma te nhaunhau. Aora ne i tō tātou rara ma te nhaunhau e a imi i te pe i te ana i rata te whatu i reini no tātou. E hamite i hia tātou a imi e tātou e a pe i te hiora e te ana i rata te whatu i hapi i mai e ha te mea whawhaaroa nōna. Naroto i te o i e tu mitia amene.